Sanibona ney'ngane zakwethu ngibingelele odadewethu kuntambama nje. Wey'ngane zakwethu, nangu uGeorge Mahlow, u-Mr Long and Short. Besazi ukuthi uMahlow noma sezwa kuthiwa uMahlow i-Kaizer Chiefs kungenzeka engayivuseleli inkontileka yakhe njengoba isizini isiphelile nje. Bekuthiwe nje uGeorge Mahlow inkontileka yakhe i-Chiefs ngeke ize i-renew-we. Kodwa kuney'ndaba ey'velayo okuthiwa uGeorge Mahlow kule squad esihambayo esiya le eNetherland kuyokwenza i-pre-season khona. Kuzwakala ngathi ukhona leso squad leso, kuzwakala ngathi ukhona leso squad, okusho ukuthi-ke noma okungenzeka ngoba phela inkontileka yakhe uGeorge Mahlow iyaphela end of the month. So okungenzeka-ke i-Kaizer Chiefs isithathe isinqumo sokuthi ngeke isamdedela umfana omdala, ngeke isamdedela umfana omdala. Uzoba neqembu nje kanye neqembu impela njengale sizini ezoqala ka-2025-2026. Okuyindaba ezinhle-ke lezo ngoba uMahlow siyamdinga siyi-Kaizer Chiefs. uMahlow la esikhona esiqeda nje u-10 years ube yingxenye yokusiwinisa i-Nedbank Cup uGeorge Mahlow. Mawukhumbula kahle igoli leli aphusha kuSteven eStellenbosch nguyena owabangela ukuthi uSteven ahluleke ukubamba lela bhola ngendlela efanele. Number 2, i-cross le ye-Sundowns, ikhipha i-Sundowns uyingxenye yayo futhi i-Kaizer Chiefs laphana ukuthi ikhone ukuya ku-final. Engisho ukuthi vele inkontileka ebeyi-deserve-a, yabo, ebeyi-deserve-a ngendlela nje futhi kunama-reason amaningi bafowethu, yabo. So bengifisa impela nje ukuthi makuthiwa ley'ndaba lezi ziyiqiniso ngempela ukuthi ukhona esquadini esihambayo, hhayi, kuyoba yindaba ezinhle kakhulu iy'ngane zakwethu ngoba siyamdinga u-Mr Long and Short njengoba sizodlala i-Confederation. Siyabadinga abantu abane-experience njengaye abakwazi ukugcina ibhola, abakwazi ukwenza ama-forward pass njengaye. So siyamdinga le ndoda lena vele bafowethu. So kungaba yindaba nje ezinhle kakhulu ukuthi abe khona next season kwi-Kaizer Chiefs. Kungaba yindaba ezinhle kakhulu lezo. Asithandazeni-ke ngane zakwethu le ngwenya le siyiphathe na-next season. Kukhulu engakwenza le ndoda, ngiyathemba kukhulu kakhulu engakwenza. Awu madoda, George Mahlow, Mr Long and Short, anibe nosuku oluhle ngane zakwethu.